Ngagamadharma kapiwalasan. Uduh, adi sang barata ini Sudarmaning irage ngagem dharma kepatutan sandang pesangin dewa abang setate ngelah dari kayun kapiola ngelah kayun saya sampunang adi ajare ditambengane buku jani ada teke buat diselet beline dekene ngeragani diune desanya nanake buku hati ngelah arasa takut ngelah arasa jejak ian penyakit sane iwang minat ada silih sinunggil iya panjang aneh saja iya melaksana kawan dan uning niatnya bakti mularapan nantuk tambah iya panjang saja panjang tusing ginawang dadi melaksana nantuk sandang pesangin masih ke kayunin di dewa terngawesang kalen gumi tuh dewa ratu aku adi sang balato adi dia nade silih sinunggil panjang kitotona setate melaksana corak aku gue lantas dia kati ngemalin cara janine sampi liu ilang sepeda liu lantas masih ilang tadi teramanya kadi aku dewa ratu aku len tekening totonan aduh masih nyen yo mau parilaksana masalah nyapo karyaku kadi kambing yan umpamian yening tekumpang yang belini saat winalui sia sekali uron sekali kambing kayu nyala yening yoi kambing totona yen nepukir lantas kayu ane nyelep ane gede sinah yoi kambing totona bakal takut sendalang
irang sidong neman menjawab. Nah, ini adi sang baratu itu. Yen iya lantas sidoban manut tekening papinah kene melaksana cara sinah ieu marasa liang sinah ieu marasa lega iwang yening mata uban lo adi sang baratu ne ada nyin bisa beli anaknya senang nyin main minuman ane keras karena dona beli sejatin soadi bingung punya ngawe paling kewale ada anak minuman ane keras yang subobas kaliwat sinah ya dadi bingung paling dia subuh memunyak mabuk besul atas kaos ane ngawak Bang Rasrawas Riang anak Cina tadi itu ada ngenak sini ngenak kiri iya anak teman mabuk-mabukan paningalane barang dengkak dengkit atas tekening nyamuk berair uyut jail mino kadir buine satade dadi ngai masalah ngai ruyuan maro ado anak nuli yo sing terimo tadi lantas ratu ni uyut bawas pingit madal samil tadi sang barate ngien jane mulo demen main minuman kanthi mabuk ngsat kekeneng dewe ngelah lantas jane rahasia bekejang do bakat bebera bakat ukuran rian ayun bingung yen temo karana dari buku akite sawire yen anak main-mainuman bas kaliwat bingung dadi pati kajuk mesuan munyi sedate yo ngai masalah sampun linyok maring mana melantaran bandingung iya lantas dadi dia linyok bobok lantas dikenek padewekan dia linyok winang sedih apun yen teke dadi pikule ke sang anake bobok anake linyok disubane inget lantas sing bunga dia merasa kangen merasa sedih
sinaledo ragone apa rajang kecedon Adi sang barateuy dewa dia nanake malaksana buka kita sate kening dewe kapaniki sadade ngawil ledoh punika buena sing ada dadi timpal-timpal bakal nunggu makejang bakal punya caisin